TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Siungamite saa umwe na nusu cia wiyo masama abeleka ya umeloni wasua na ni masama ilu makukwata Vilingi wa Mauvoo ngomanyithi Mauvoo tondu makiteka isioni kivathokanganyo tuambie na ilembeta hitu ya Ukamba kaunti ya Masaku kaunti ya Gitui ovamuna kaunti ya Makueni na indi kaunti kivathokanganyo na kona yonthe valave Mukamba ndio likanyakana umundi ni wa kwambilelia wa matuku muonza mwini wa thanthatu mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwe tuendera kunenania kwisela mitandaoni ya mikumukanile valandeni wa Facebook ni Mutongoi TV, Twitter @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithoku na ndeni wa YouTube yetu ni Mutongoi TV official. Vala ndeni wa website ni www.mutongoitv.co.ke. Instagram ni Mutongoi_TV na indi namba yo tumani makuve ile 3 nitawa Erastus Kithoku wa Nzomo na ninake Sharon Ndinda nzeni wanzia ya meko indi kwa oyu eka tuambe kuona ala nekumbanesie kwa ukuvi ala tukumbanesie ne vamwe na Johnson Muthama kwasya niwe watethasia Kalonzo Musyoka ki uteti ni wa mwalimu umwe kisioni cha kithimani kwithiwa wikitwe kithimani kimwe kisioni keu Magoha kwenda asei alame na Otonyi maive ndevisi ya masomo Imwana sia ukomo nini kutoswa ni amwitu mavokoko ya mwinge Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha ngumanyithie tuambie na livoti itu nene muthenyani wa umundi vala mwene kivila wa chama cha United Democratic Alliance UDA Johnson Muthama ni uvikie na kwasya kana niwe watethasia mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ki uteti kavinda kala methia wa imwe kavinda kau bana Muthama ni withiwe avikia na kunenga nengelekanio ya kavinda kala munini wa kana kavinda kala Kalonzo wa munini wa President Mwai Kibaki vala waise niwe wavikie na kumusukumia na kulika ya nyani esu ya munini wa President okavinda kau ni kana bwana Muthama ni waise livoti ya BBI ya seoviwe ndongo isia akamba itesi na indi mono livoti esu ya BBI ya seoviwe ni kenda evikena kumukita Muthama aiweta kana na nocho kitumi kaunti ya Masaku ya nengiwe iliombunge 3 ndeni wa livoti esu ya BBI Benjamin Mwaka ni wako tuvingwe ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote umo wa ngethi ya handshake katika toa President Uhuru Kenyatta na ndongo ya ODM Raila Odinga na itina livoti ya BBI ni uo mwambio ivathukanyosia kiuteti katika toa mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na Senator Mbe wa kaunti ya Masaku Johnston Duya Muthama. Kumuju dithi tunina Kalonzo tuicha tutamumba nisia mangi tuamwikia diakani na toa munengota nina musila tamwia athaba yani bobenya mwile iwe na kamba aibe ndukaiya thangalila ya kamba vandu bakuma thia nyamwe ye baluke maye
ayatha ngalila ya kamba aikita kuadha kamba juu tomesia na Swahili maasia kila kitu ina mwisho wake juu uitweka we juu tuite ngumba uya usama na andwasu ukatia wanza makaima kasama na mumala maikwea itamina nzama tinu kama undwa andi ukamanya yuko sembete kula tui yuko itwea hii au masiwi makomanie na masama ta komania muomoni na matuye tui part and parcel kana tindi ni wanza majiba za mesu na ndatonya kumezia kubitu kaba itino wakila umwe kuthinzia yake muthamano alikilote chini wa mwanino wa President William Ruto wa Hustler Nation na Kalonzo Musyoka kwatana na Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Gideon Moi ngwatanioni nzau ya One Kenya Alliance ila yikwetu vanene unwa BBI yukwe wa ibila situ nisiana ila tikanewa to sati kungete na mamu na kwe wano Deputy Prime Minister umwe kiuta abitia tinewe speaker wa mbunge na kiuta abitia tinewe cha majority leader wa chama kila kiwa vitongo wetu Bibi la situ ni tatu nani utabia neza ki ni marked na ikatua dinu wa coalition ino yu One Kenya Alliance Uhuru na Raila na umeange mevo na nicho kuona juma yenda kusobia kadhati force ko with the nekeoneka kena vinya lakini ni mamisi ye they miss the train, they miss the target at the right time baka twa ile kuatakia ni mabitisie jume meunga media basi itina iendele na kendele bona ndena sijao ndena side driving mirror yo na ndo na mokomo na wole luwe na kito muthama ni withiwe na efso ya kulilikanya NND undu ndo utoni na ukumba wake wa mutonelisie kukitia akamba mwana wa munini wa President silikali ni ya President uthiumu ya wea Mwai Kibaki ndumwe na mwana ta ousu gwatanyoni ya kiuteti ya cold na NASA yuhame aziedi mangangi tie mama nyakana 2007 na tuwe Kalonzo Vice President 2013 na mtu running mate wa Raila na 2017 na mtu running mate wa Raila yukwa me mundu umwe atwe Kalonzo running mate wa Raila kana wa mundu ina vinya kana wa Ruto kana mamutwe running mate wa mundu ona wipoto na usinda serikali aikadhi yetambi yake ya kukwatana na munini wa President William Ruto tamwene kivila chamani chau cha UDA muthama no vidhu ya kana ndena meama kukitia kivila na kiva cha uteti unyuvanini ukite aiweta we enda mwana munene wa kutongo ise mbaya mukamba dhino wa silikali nene edhiwa munini wa President William Ruto akasindo nyuvanini usu ukite lakini muthama kino kwenda no wasia wa kunena na yasi ati Deputy President nengania ti lazima nye uketho we kina nye jukwitwa mwene ngasia tadi serikali ngayutwika kina pe buya munene muno donya ukuna degalile kivila ethani notonyi wa kamba ama nengete inge muthamanu tulie muti alanya na twaisema BBI aiweta kanani mavitisi vanene kwa kulea kunenga kaundi ya Kitui kaundi inge impya ya mwingi aiweta mausio maingi alame kiritwe kauntini ya Masaku mena mea maku muvinde dia kiuteti akamba maela uzizi onaibila hizi ya parliament maga nazo kino kina kamba maela uzizi akina uinuko ni kaundi ya mwingi BBI ile naye ndiye kwa tuikati mundula withina ukamba eta wa muthanga na umeta Masaku na nundu mundu ni tuenda umina Masaku tuimenanga constituency siana itatu nikenda yu muthamelo kubinga BBI ombaneliro na ruma Masaku mamwe we muthuku na nukwenda kuima county ya Masaku na ibela siana ina constituency itatu delivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu siene wa Ilovi Nyenito Benjamin Mwaka
Ni muvia muno mwandikitu wa Mauvoo Benjamin mwaka naende muthama avikie na kunena kwi muthenyani wa iyo kavida kala twetwaisi ikumbi ya siasa twi naki tutiane na Mauvoo asuna twisonga na mbe vala itu ya cheva ni ikumbi lile enenthi makisio cha Kithimani ni kauntini ya Masaku itina wa mwalimu umwe kwesirwa Samson Wambua kwithwa wikitwe Kithimani kila kiva kuve na musi kwake. Mauvoo asu nimekiriswe ni kivu wa kivalo cha ngoloni ulani bwana Paul Wambua vala uvikie na kuaseka na mwe wa mototia no twaiwe nyumbani ya kusovya mi ya ku ya hospitalini wa Kangundo level 4 Boni Mutesia na ilivote enenthi kuma kisio cha Kithimani sambuka ndini ya Matungulu no mandena ulikuwa niwie itina wa kwithwa mwi wa mwalimu molo na ite kwa mithenya minini kwithwa Kithimani kimwe vakuve na musi wake tamba report ta twina missing person mundu waite na katika kumanda talikanga malikanga ilavu talea kumkwati atana tukwate lead ya onekeleba haya katika muthena tuende na ushughulika na kusiazia tuende niwo kunaonekie ka mask unekite that ni Friday koneka Kithimani ocho kila kiba kubida musiwo na ila kinaonekie managosu wake wita wa Matthew Molino nasio kienge police station na asioka police station haenda maelesia o chuma mana record na mewa moga masisia kana ne wethwa alikile Kithimani kikucha mwalimu kinamba kumanyika kinauma niwe na chao na yu ekalimava maende na kula nyamakulio mayesi kwa kana ethwa no waiwe vandu itina wa kwithwa mwi wake uyoneka wina maumisie kila ngulia ni not to suspect kind of ni tamada kunta either hii mada kana kuumia kila ngulia ni serikali yose atua ila ya ile with any tamana the what happened to this man nondo timundu wekithoko ni mundu very mundu withwa wandu ni muno na tizi ni chaukithwa kiyale kiyapenie nondo na timundu wa bwenzeani nondo ni mundu withwa free ni mwalimu withwa free ni mwalimu by profession atui anyanyayo vamwe na mwendo wake ni maende na ukulia matethewe kumanya kikucha mwalimu kinauma niwe na chao na Wambua wewe wani wamepewa kwani wasana sakwa na ninawashukuru tu watu wenye mmefika hapa wa press ili mtuweze kutusaidia tujue ukweli wenye walifanya hiyo kitendo tu. Mungu awarehemu na awasamehe. ngaliko ya serikali nayo yasia ukunikilino wende na matambia makimiao ni mesa kwoswa na ningwati ripoti ya kwa Samson Wambua Mwindo ula ni mwalimu wanzi primary school na ile ikwatie katika mvango wa umandwa na wethi atukwatie ripoti isi tuambio mandhiga nutonetha engaluko ibaka na any report itona kuelesia kaneka direct yandu kukwata mvango mana eva lakini nundu wa kwitha kuyi any clue itona tethesia kumanya balawe nitisie kukwata report late muno kana niwesie ithiwa alikite Kithimani na mipango za umumya vu niwesie kwikwa polisi makoniwa na moka maamumya Kithimani na atwa mochari kupikia vutu namba itha na report nzio ya nicho kitumie etha Kithimani nundu maundu ala meona ni signs ila sivo nita utonetha oyo bandu banga yuko ndabwa vu Kithimani na ningi uchunguzi no wende na kwikwa kwa u tuitonone na tena wakika yulua cause of death ni chao ni kwatia bikio vuno twende na eka uchunguzi wa thini tumane ni chao kitha kiende iye
siko sio vungulwa muusinde na kuikathia sambu kaunti no watungulu enende yume na wio na kutembea masaa mautuku itino wa kwithwa kwina mawani maende na ukusiwa na yume mekulia serikali kana makovo mose miao na kumatethia kumano na thina u methwa matonya kuikala na Mauvoo. Vilingi wa Mauvoo kuma sambu kaunti ya matungulu nitawa Boni Mutisia. Na indi nilivoti ya cheva muno otundu wona muka wa mututia wavikia na kwitha yelesi avau ayeta metho inaindi tukwatikana serikali ni kwithiwa yithoimana kwiko kunikeli kuthiana kikuo cha mwalimu usu. Tutiane na livoti isu ya cheva na tuikwata livoti ingi vala minister muveani wa kisomo Professor George Magoha ni wavikia na kumia mwamulo kwa alimu onthe anene mama skulu maiki kana asi alamiana utonyi ni maivande visi ya masomo kana school fees. Magoha ni wasi kana asi alamiana utonyi methi wa mailia kuiva ndevisia skulu kana fees maivithanya na uwau wa tulinyo twa corona. Naindi tukwa televoti yesu kwa withianu kuma kula kwe mwandiki witu na musomi wa Mauvoo Stephen Mwema. Minister muviani wa kisomo Professor George Magoha ni wakulia alimu wanene masukulu ni onthe va Kenya kuikithia kana amanyiwa kuma mesini ila ina utonyi ni maivande visiosi ya kisomo si atamu wa katatu vate kuselewa. There are over 10 million of them. I want today to request on behalf of government that the Kenyan parents who are still denying paying the balance of their third term school fees should please pay that fee without further delay. Our population is a very interesting one. The majority of the people who are not paying fees can afford to pay fees. My exemption is that the head teachers and principals should double check and ensure that the child they are sending home is not from a very poor and indigent family or a family that has lost a job. Uneni uonekana kwitha wiki vathukanio na uneni wake wa mwaka muthelu vala wa makuliti alimu anene maikatume amanyiwo musinundu wa ndevi ya kisomo inde yu emakulia alimu anene kutumia nzia sio nthe ile itondeka kuikithia kana amanyiwo ni maiva ndevi sio sia kisomo. The majority of the people who are refusing to pay fees can afford to pay and they must now pay. This is the last term of the year, the last half of the last term of the year. So I have moved backward a little because many people are taking advantage. I think the principal should be able to confirm. If you are very sure that the child is extremely poor or parents have no way of getting the fee, you can retain. But otherwise, feel free now to administer. By all means, that people who have not paid fees should pay fees. Evinda yema sukulu maende na kuvingwa itina wamanyo kwetha manayo thiumoni mukuvi kana midterm. Kwe muthanyani wa iyo serikali netumie silingi bilioni 9.3 kutethesia wailu wa kisomo Kenya yonthe. Kati wa mbesa bilioni 9.3 bilioni ile 5.8 nesi ya masukulu ma musingi na bilioni 6.5 nesi ya masukulu ma sekondari. Magoha ni wongela kana serikali ni yumite tutambala toku ya natoa kukunika munuka na menyu kwa manyiwa alama tena tuo nikienda kusiya kunyeka kwa uwe mwisio wa corona. I also want to say that we have opened schools today and the children are at school. We are going to go around again to ensure that we continue to provide and comply with COVID protocols. There are enough masks for those children who don't have masks. We have the mask banks all over. And the government has also released 2.8 billion, which is the complete amount for the primary school, so there is no reason for any shortages, and has released 6.5 billion for secondary schools. We still have another 6.5 which we are going to release in the very near future. Minister Magoha ni waikiria enendeka na vinayo wito ona umwe isesoni ya kusakuwasiana ila si ulika sekondari mwaka huu ayongela kana mwanya wambe winewa amanyiwa ala oye na maumiti metani ya Isaki. The Form 1 selection is going on very well and we should be able to talk to the nation before the 15th of this month. We have ensured that there is absolute fairness, more especially for the children who are intelligent and are poor from the slum areas.
Thank you very much, ladies and gentlemen, for giving me the opportunity to talk to you. Stephen Mwema Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV. Tuo Mauvoo ni miongoni ya kisomo ni kana munene wa kisomo kwa sub-county ya Kibwezi county ya Makueni bwana Kennedy Mashora ni wavikiana kwa sekanambe wa amanyiwa ngili muonza kuma sub-county esu ni mumaneki mutiani wa KCPE kana mutiani wa muthia wa klasi cha nyanya mwaka muthelu okabindane kauni kana bwana Mashora ni wavikiana kuikithia kana amanyiwa asu onde ni makwithiwa maithi maskulu ni ma secondary nondo sub-county ya Kibwezi ye na maskulu mbe wa miongo muonza ma secondary lendi tukwate livoti esu kumakula kwi mwandiki wetu wa Mauvoo Kennedy Molinge. Mawalanyo ondhema kuikithia mbe wa manthi ngili muonza alama na ikimutioni wa KCP mwaka Mauvoo sub-county ya Kibwezi county ya Makueni nimeyongana skulu cia secondary ni maminete kwikiwa kwianana na director wa Mauvoo wa kisomo sub-county ni Kennedy Machora nikana maskulu mbe wa miongo muonza ma secondary momeyombanite kukumbatelia manyewa thino wa skulu cia boarding na cia kuthi na kwenuka. Machora ambulaki ainena na ndikima Mauvoo maofisini ma Mauvoo wa kisomo Kibwezi ayasi Mauvoo wa kisomo ingwatani na maskulu numenete kuongela ilasi sio nomba cia kwikio kunikelikatiwa ingi kwikithia vaimu mwaniwa unatiwa itina kwa kulea kukwata kisomo kila chaile. Wale watoto walifanya mtihani wa class 8 ni 7,250 na niko na secondary schools 74. Hata ukigawa hao watoto kwa kila secondary school utapata ni wanafunzi 100. Lakini kuna shule zitachukua wanafunzi 400, 300, 200. Kwa hivyo nataka nihakikishie mzazi wa Kibwezi ya kwamba kila mtoto aliyefanya class 8 niko na nafasi kwa shule. Wale ambao wataenda national schools wataenda. Wale wakienda extra county schools wataenda. Wale watakaobaki tuko na enough secondary schools. Na wale tukachukua watoto wengine kutoka katika sub counties zingine wale ambao hawana mashule. Machora ni wathuthia silame na ukwati munini na manhiwa matatambuka skulu cia vasa maikithia nema kwatamia na skulu ni cia kuthina kuka ila siva kuve aiweta kana ni maminete kuikithia wailu wa kisomo kwa manhiwa kila skulu. Shule zetu za day schools zilifanya vizuri sana. Zimechangia matokeo hayo unaona ya 557 kwenda university. Kwa hivyo sitaki mzazi aseme ya kwamba shule ya day school haiwezi kumsaidia. Day schools wamefanya vizuri sana mwaka huu. Kwa hivyo kazi ya mzazi itapaki vitu vitatu kwa day schools. Anunulie mtoto wake uniform ya kwenda shule, anunulie mtoto wake amlipie pesa ya lunch kwa shule na ampatie makao mazuri ya kukaa nyumbani ili akirudi nyumbani jioni apate nafasi. Director Oingi ni wamenda siela cia nacio mini class cha nyanya kutoa skulu ni secondary to kula max alama na kwati mutini ni wa muthia wa class kiu cha nyanya. Na ikiwa mzazi tutakupata ya kwamba hujachukua mtoto shuleni form 1, hiyo ni hatia. Tutakukujia nyumbani, tutakukamata, tutakubook, tutakuchukua kotini Makindu. Na fine ni 1,100 au miaka 3 au vyote viwili. Hakuna mtoto hata mmoja atapatikana nyumbani eti anakaa na alifanya class 8 eti alipata max ya chini. Hakuna max. Tunaangalia kama ulifanya class 8 ni form 1 100% transition. Atuongee na mzazi yoyote. Mwalimu mwana wa skulu wa secondary wa Komboyo Jeremia Motoka na wakathia walanyo manyo kusoma skulu ni cia kuthina kuka valaka vindane ku watu la simuti kwa kuthamate ukumbotelia walanyo undu vailite. Tunashukuru serikali for 100% transition because our students are many. Our enrollment has improved a lot, but we have some challenges that are coming from some parents. Some of our parents are giving us a lot of trouble in terms of payment of lunch money and issues of uniform. They don't buy uniform for their children. Oyu siana ile ina mini class ya nyanya sietele kuleka skulu ni cia secondary maino suto kwata wa Mwanza uthuthu nukumya kwa siku ya kithito manthini wa ofisi ne kana kwikithia ciana hii ne cia kala skulu. Kennedy Molinge, Mutongoi TV, County ya Makueni.
Livoti isu yake Kennedy Mulinge vala ithiwe ainena na Kennedy Mashora niyo kututwa uthio moni wa mbethini wa Vilingi wa Mauvoo ndukathivasa maundu nenzi okethetie o kabina kateka sa ekatwamba osemba matukani na nguta vya wende na kunena na itu kwisila ili 3 kenda 1 5 na kwisila mitandao ni yetu Facebook Mutongwe TV, Twitter @Mutongwe TV, KE @Erastus Kithuku nenzi okethetie. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve na ugo chatuenda nyimwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha witi kwi Mauvoo alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo na hypertension is no stress, just relax. No koma mazada na mazai komete na nyokolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongwe TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongwetv.co.ke. Mutongwe TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Vai mundu wema akethe bathei Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni se ubanga okethia ni tajetha yimbololo kindu cha mutembozo bwana yo ni yaikie kuwa tatene uliza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto ukondua ya baadhi ilia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba no wete motoka kweza yumi wa mbemba anenzo amadalesiana kweza mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano umekwata nondo nona we mwimi na ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indoki utandithia kwivaita wasia wa muimi nikila wakatatu kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa task za tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 noti ile itatokenda kwa nyanya 1. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870
037 or visit us in Westlands, Ken Roll Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Ninaudhocha ingithini wa Vilingi wa Mauvoo. Twende na Mauvoo maitu enende kuya mwingi kauntini ya Kitui ni mavikia na kuasia kana ucha ni utumie twe kisio kiucha mwingi kikusi ya uvuku mwingi muno kuyanana na ukunikilola twekeni kana mwituma uku wa iulu kuma kisio ni cha Mauvoo musini wa mwingi ni methi tumayosa imwana sia uku munini na kuikala nasio na indi ona kuvikia kwitha mayukoma na imwana isu otondo mwandikitu wa Mauvoo kuma mwingi kauntini ya Kitui Lina Mosangi okutwelesya ni kana enende ni mavikia na kukulia maovisa ma usesei mose matambia moitu asu ganini muna dio Ekalima musi wa mwingi ni malalamikia wongele kumwingi wa ulala ikisiyoniki ulama sekana wete tote maumu ma maisha na mono kisiyoniki ya Mavoko. Ekali ana ala imami enda serikali likile kati ni masekana siana nini nesi ukengezwe ni vetingo na muno ivetimu ile itesa kiwe musini u monena na kameme kaka mabisa kama tongoi ama maenenze ani maisi u twina kio cha siana nini siwuzi kwatie kwazwa ni veti tia miaka 50 kana ka under 18 ibe sana ibe tizio tabakivo neti kwatie otakivu tilingi 50 motongi sikwata siana nini Tikuya nomba tikwana ngaziana nini tanda kumana nicha ketumi ibetizio geziana nena neketiana na tizio kibetine nicho tukwenda okulya na tena kio sana ba mwinge nondo wa ibetine na kwata tiana nini bagole wana kiao tito kwata ni beti nena na unena nzika Kendo kiambe ni na wota musiai ona kwa ni musiai babe muta ukwitwa Mavoko muta wa Mavoko wa muingite kama Mavoko ala meilobi ni wetie the nabio tabadhali twekulia serikali likilele nundu siana nini siana angekia ba Mavoko ni bo siana siothokia bio na asa mabisi kana mundu wako manoza kibande eria kosa keli tukanini akwiya Mavoko ibetingo mau kibetike mau kia miaka kwambia miongo 5 kuthinolo kiangezie miaka miongo monza kikoza kamwana kanini ukwenda kigalana ko tuyo kulia serikali at least at serikali uketuteteba Mavoko nundu baitu thini ebyo na kigukia kibunundu kiria na mbesa ninjo kitumi mainio semba mothi monda bakiuba ya baza bandu betu akiulungwa makuka na kiwo kimutongi ukwira meta silingi 70 na yana okwata mbezo ukwira kibeti no kithi kosa kana kanini kavizi kanini kikwiya nyomba twenda serikali likilele na kuna search kana yuko na musako ba Mavoko town ba mwingi town Mavoko wize kwira ni akuna search siana ni sioko wa ila sia lodi masomo ni sia some na la kala ile kudio kuminyake ko kuminyake kana simako wize kwira ni kanjenga maisha mako mauni twenda serikali itete muno ba mwingi serikali ya county na serikali ya national government Uhuru wa Kenyatta sisi muno mwingi town kuma mtawa Mavoko musini wa mwingi ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Mosangi ai we uvukusu ni waingeva nenyo andu ma mwingi kwa teteo vendwa mituo nondo no mituketu nekete livoti ya uvuku wa mwingi na mwandikitu wa Mauvoo Lina Mosangi sie kwa sia uvuka nine sie kwa nino nengine sionekie sia
andu aku kana ibeti kwitha siosa siana katwende na Mauvoo maitu enendi alama tumia lelu wa musemeini kuthikatine ni kuya sub county ya Matungulu county ya Masaku yume na undu wa kutania itina wa vengi wa ndesio ndekana Wardbag kwa dhana kuma service lelu osu kwa kwikia lami enendi ani mavikiana ko service committee ila ikwitha yethoima undu contractor ulo nengetwe uya wa ko service lelu osu uni uthukuma mwandikitu wa Mauvoo kuma isioni sia Matungulu na Kangundo Boni Mutesia na Elifort. Nikikalo kila chatwa iwe nienendi ovamwe na lamongamite usovia walelu munene wa kumatala kuthi katine kirelo cha komano ine kusokwanzama na kwailanja uthukumi walelu na chokiyo cha enendi kuyatongo ikiende na usungi wa itina wa kwithiwa malelu mathukite kwa evinda yesa na yu menondu wa kutania nyazi ya lelo umete kuma musemei wakatimbaka technical kai ya Ngomeni primary school ukakwata na lelo la umete ndauni na kwa evinda yesa tithitwe ya mocha tongo ime maitunundu wa lelo utwawe muthuku muno kwa uni ngotonga muvea kwa World Bank nundu akwithani tuthamini ye kwikia lelo lami na oyitu nena contract site lelo nwende na oyitu nena ndio akalambi na contractor tizisiondo kunda ivatike uno ndo akwithiwa kiwu kingi kila choso ngalikwengi chatongwa ngalikwemwe na nziani to nakwana muma enendi alama tuiteva kuvina malelo na kwithiwa mionda yo yimenini maendena usisi ya mitao ile kutemwa nthini wosovya walelo yithiwa itona kutwa kiwu nesa na kusuvia muthanga wo kutwawa ni kiwu ivindani ya mbuga ni mtu wa kisioki anengete yota ramina okomania bano ndo kalabati kake kitu bako ni leli kiwu lelu nikate lelu no ethete inanenge wala tapika na mainjinia tina atababoku nundu itaza kuanza ma ile kwigwa maiendelea namo undu meosensie kiwu inanenge tu hope nimekaneza ngusanizo siende no vetwa na kwailanja maundu metho ntheyu matumwa kwanza mela yasa kuwa na mwene nthi etelete matunda masoyo kumana na uthukumi wava na lelu uitumika kwanzela ya ilite vateke mena kana kukinyangana kwanzia yezu nyaziani twegwana nake na twazoke committee ila kwithiwa ikwatie kana maila ya ziana mo withie kiwe cha nywe kina atumwa ngalikwemwe nundu cha tungwa ngalikwemwe misimo ni twa mundu wekiwo eze thia takuno ya wa mana ulelwe mbo tena kalabati lwe kala miaka mingi kunya zinza maidhambi ya yituonena nikena mazwani na contractor undu mekwika nikenda withie ni mongela contractor nundu twanena nake na twegwa ni yanake twegwa ni yakana nukumantho ndu kundaivati kiwithie kina kuanzia kumoto-ini wa kwa malive tala nitawa Boni Mutesia. Tusiokithia kuya mwingi kauntini ya Kitui vala munini wa munene wa mobisa mavolisi ndini wa kisio kiu cha mwingi bwana Nicholas Mutua ni wumya ukani muvyo kwa andu ala maende na kuvena enendi kwanzia sia wangangania uneni wake Mutua uyuka itina wa andu kauta kwesililwa kwithiwa maende na kuvena andu nza wa vengi wa ikutikisioni kiu cha mwingi vala wasia kana maende ya ni makwithiwa maitha kwa kotini tukwatiani na mwandiki wetu wa Mauvoo Lina Mosangi. Itina wa enenzima musewa mwingi kulalamikia kwithia moveno ni andwala makwaseta makambuni wa Safaricom. Yumunini wa OCPD mwingi akati Nicholas Mutua ni waumia ukanya movyo kwa esililwa ama ungei. Hapa bange hata kwa security kwa bangi yetu ni mbaya sana. Kuna watu wako wengi saa zingine watu wanaweza jificha, unaweza leta usalama kwa mbaya sana. So tunaomba serikali maneno kama waangalie, washike watu ambao wanakuja chini ya watu chini hivi kimkora. Naomba serikali weke security kali sana ndio washike watu. Tunaomba serikali hivyo. Na naina moyo bindaingi maonge wandu ba kuni mikora na serikali yonekane hisi na nyenendo kukulia polisi ya mwingi tafadhali andu maitu nimeudhina ekai kuosa mbesa ila muosa mbesa mwenda kalaka susuka ku kakangewe
na ula mundu utesi ule na ukiangewa na ni makosa na mumanyikana medele andu ala makuma ala babengi ala makuma kwa maneo mbesa chose ni mama kwa medele to wani kenda maoza mbesa moka mabene baba na kila bandu methi bengi kana maothi bandu bena supermarket nene. Onene ofisini wake Mutua ni wesekana matukuma esilulwa aani matalena na ni makuika ukunikili na esilulwa maodha kwa kotini. Majama na valua. Kwa masitwa nitawa Nicholas Mutua, the Deputy Sub-County Police Commander, Mwingi Central Sub-County. Nitukwati ripoti muthenya ni wa umuthi kana kwina ndumekie baba mnaanza ya kuasia mathukumana na Safaricom, lakini ti ukweli kana mathukumana na kampuni cia Safaricom ni andu mokite kuka kubena mbesa na nzia ya ukora ko andu asu mamanye muthenya wa mitale na twakwata tweka enough investigation itu bada cha kotini okwa mituke. Kuma mwingia katika untini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Twitiana na mwandiki tu wa Mauvoo Lina Musangi tukwatiania nake Angelina Muse kuma kauntini ya Mombasa valo kutueleza kana tanzemo ya kwa ile uthukumi kwa enende yumuvea wa uthukumi kwa enende na mivai ni mavikiana kwitha mayambe iseso ya huduma Kenya Service na ile ni chathi kila cha atwaiwa kauntini isu ya Mombasa na kutongweswa ni Minister Muthethe cia muvea ni wa mivai Mwandu Beatrice Elach. Andiki munene muviani wa mivai na uthukumi wa mwenende Beatrice Elachi ula evikite kuvingwa kikalo kiu kia athukumi ma huduma Kenya na kila kiutoa iswa kwa methenya inava kauntini ya Mombasa ni wawetakana kutoa iswa kwa kikalo kiu tanzia imwe ya kwa ile uthukumi kwi a Kenya na kuikithia kana mivia ikivathukanyo ni ya viki ya kwa ile uthukumi wo in Mombasa for a 4 days meeting with Huduma Kenya and really our workshop is to join hands with our servicemen who are in the different centers of Huduma across the country and also to join the different ministries that have put their services within Huduma centers to just look at how can we engage and how can we enhance our services to Kenyans. Ni wawetakana chama kuvikia kuthukuma vomwe kuikithia kana ni mavikia na kuthukuma mwene nthini wa isio cia nduani kuikithia kana wingi wa andu ula ukusi wa nthini wa Huduma Center ni wavikia kuoleka. And we are hoping that as we say Huduma Mashinani, that they have seen that Huduma Mashinani, that they are able to come out and say, I have been supported by Huduma, I have been able to get my ID card. I have been supported by Huduma, I've been able to get my birth certificate. I have been supported by Huduma to ensure that I lost my ID and in 2 weeks I was able to receive my ID. We are also trying to ask the various government institutions to continue bringing their services. Ni wakule enendi mavikie kuyumilia na kuweta mathina ala mavitia ndeni wa Huduma Center. Tunaomba wa Kenya mjitokeze pia mseme kama mnaona kuna tatizo, njooni mtueleze ili tuweze kuwasaidia zaidi. Maana huduma hii tunayopeana ni huduma ya kila Mkenya. Na ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba tunapopeana huduma hizo tunazipeana kwa njia inayofaa, tunazipeana bila kutumia tunajua ya kwamba kitambo watu walikuwa wanaambiwa utoe home. Nake ofisa munene wa Huduma Kenya James Buyekane ni wawetakana kikalo kiita kiumatethesia kumanya undu mathukumite enenthi na kuendea na kwa ile uthukumi wo aiweta kwa oyuta maunengane uthukumi kwa enenthi vala makunengane mathukumi yana 130 kwi mwenenthi. Kule kushukuru sana zile agencies na departments ambazo zinatoa huduma katika Huduma Centers kwa kujitolea kwamba hata wakati wa COVID Huduma Centers hazikufunga. Tuliendelea kule kuhudumia wananchi ili wananchi wakaweze kupata nakili ama zile vyeti ambazo wanahitaji kule kuwa nazo kujiendeleza na maisha yao ya kila siku.
Yes. Ngelivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Livoti yake mwetu wa Moseni kutotoa uthiumoni na indi tunambita uthiumoni bitikilenzo umemotomani eli Mutongo TV nicho kisese kitu chaguo akamba ni kitu nengaye Mauvoo na nzianzeo ninye munyoki kitheka kuma tia kamothale na indi ungeva ya serasa suwanzo mwati ndata bronye na atinda nesa va mwya TV ya Mutongo ikuma mwai umwe na mithenya muonza itambete kutamba ni muima view na Yesu na TV ya news kutawa kutana na kumanya maingi mokamba witu ni Mutongo TV ni ndani kase ilanzo kolo ya mwya utwini wa muthine na indi tukaiba asa ni nzio ketheti na Mauvoo mbeange. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andoni. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzi emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwete muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyu muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusi asema wiya meki wathukani tuka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulu wa mesa muthenya wa mina kuthela nundu ndebesi nundu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumanono toitumia neta mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanya nandu pe soso wako weba ya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwepwana yunde seloni na andu yikalanya na monesa maka kusoisya nduka nini tawo Steven mama nena okethia na no thoche kilunguni kicha wiya ni wiya wena kwa Steven mama va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Kasewe koka kwasembanga ukeba ya koka na yukase iwe yangata ebebe na ino ndo taungetheka na yukase ketheka ndo mwana ndi chauke na thina kwani ya kitaini jaika na ndo timu waku na bungi wende ndio tabisi stress ni zokuwa ndo thame kati muke tawase no ndo like club kinene tamani yo kase ya hey. Nikenda ukwateka seta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kenda thandatu hash. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689
Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Saa ile idhonokete ndatika 18 na udhocha ingi kwa kilungu cha muthia cha Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umuthi. Na indi ni kana koti wa masaku kwi umuthi ni wafikia na kwasia kana mwesililwa wa uwani bwana Edwin Oscar Okimaru ulani ofisa wa polisi na ula uniokonanwa na kumua bwana Joshua Mungai kisioni cha Olekasasi kwa ongata Rongai kauntini ya Kajiado afikie na kusi wa muvakama tuku 10 mwiwadha ndatu mwaka uwa ngili na miongo ili na imwe falakoti ukawetakana nukunewa mbonde na indi bwana Okimaru vikitwe mbewa musili wa makwani kotini wa masaku bwana George Odunga vala wakili wa mwisililwa uvikiena kukulia koti umusiye Okimaru kiseseni cha polisi cha Muthaiga vandu va yela ya Kajiado GK prison. That's all. And it's more or less saying that my client is guilty of the offense that is being charged of. Your Honor, in the decided case of Republic Edan Ibrahim and another, Republic versus Edan Ibrahim, that is Nairobi High Court criminal case number E011 of 2020. Your Honor provides that for the prosecution to succeed in persuading the court to deny bail and bond terms, they should place material evidence before this honorable court. Criminal case 10 of 2020, Moses Orwa, Joseph Otieno, Austin Otiambo, and others. Na tuendea na Mauvoo maitu ni kana ekali makisio cha umoja tu ni kuya kauntini ya Ilovi kwi umuthi ni methiwe matwaisia maandamano maitata yulua kwa nangiwa kula methia wa maitwaisia vya sala sio naindi enendi aya ni methiwe mavuva mwaki leluni na kumutula muti MC ya wo ula ni bwana Joseph Ouma vala mekwasia ena cha ndeni wa womboi wa mavia sala asu mo naindi mevikia na kwasia kana bwana Ouma easia nyumba isusi kana vya sala sio mbwangwa nikenda vakwe sivitali mwandiki tu wa Mauvoo kuma kitambasi Benjamin Mwaka na ilivoti. Hapa venye kunaendelea hizi grao mbili zimekuwa exist for the past like 40-50 years wasame kwa kiwaka hapa, but yet hakuna mtu ana right ya kuuliza MCA swali. Zimekuwa ya artisan, mafundi wa gari wako hapa, mafundi ambao wako hapo mbele. Unaona, ingekuwa angetaka kutusaidia sana, si tunataka makazi zenye tunaweza jilipia insurance, hatutaki drugs za free. Na hata kunanga drug ya bure, zote ni lazima ulipie. Sasa secondly, containers ni za nini? Kani hospitali na jengo mlianza na container kwanza. 3 ingekuwa ni NMS wanabomoa ile tingatinga ingekuwa imeandikwa NMS. Ungetuonyesha nyinyi vijana mko hivi na hivi na hivi, endeni pale mfanyie kazi hapo, hata tungekata. Sasa hii tukiuliza swali hakuna mtu anataka kuulizwa swali. Mtu wa NMS alikuja hapa Kagogo alisema hataki kuulizwa swali na mtu. Kwa nini? Kama hii kitu ni genuine, si tupatie nafasi pia sisi tuongee, at least we talk. Watuongereshe. Huyo MC angekuja afanye tu dignity, akuje tuongee pole pole. Sasa anagojea vijana wamerusha mawe, wamefanya nini? Alafu sasa wengine wako ndani. Kuna mmoja wetu mwenye alikuwa anatutetea anaitwa Ochieng. Hatujui yako wapi. Chakula kinatoka hapa. Saizi wamefunga kazi, wamebomoa. Chakula kitatoka wapi? Tutatoa wapi chakula tukiekelea mezani? Hamna. Cha pili. Mimi kama mwana youth, nikipatikana nimeiba pale, watanipiga. Wakinipiga wataniulia nini? Bure tu. Haswa wamekuja, wameanza kubomoa, hamna notisi ya kwamba mnapaswa kuhama. Ya 3, masaa 24 utahama vipi? Hauwezi, manake unafaa kupewa muda.
ujipange, ujue mahala ambapo utakapoenda, ujistiri kwa saizi, alafu ukishapata sehemu ya kwenda, unaondoka unaenda kwa amani. Naende mwana musesia karibu ndeni wa Vilingi ndo nyoto sisi ya Mauvoo ma utandithia na tuyambia na Mauvoo kuma sokoni wa Kalundu ni kuya musini wa Kitui vala umonde mwandiki tu wa Mauvoo kauntini ya Kitui Onesimus Chalo wethiwe avika kisioni cha Kalundu na avikia na kuthoima undu mathoa masindo siamba maleu na indo sithiwe sia twaiswa sokoni usu tunenge ingewa kwa uliku bwana Chalo. Naende mwando musesi wa Vilingi wa Mauvoo na ukevyana na udhocha va sokoni wa Kalundu lawe musini wa Kitui na umonde ni wa kwambelelia ni wa kuithia wana soko wa Kalundu na uoni wa mathoa masindo kivathukanyo me ilie tuyambelelia na kukunikila undu mathoa me ilie choni cha indo na mboi muthenyani wa umonde mboi ya nzengenene yuma silingi ngilitha 3.5 na yombo ya mbaikanini yuma silingi ngilile na maana muonza na yombo ya mwoma yuma silingi ngilitatu na maana muonza tweli kacho ne cha ng'ombe na cho oni wa maundu meilie ng'ombe anza unene yuma silingi ngili myongwena na ile moina yo yuma silingi ngili myongwele na ile na wamwa wa ng'ombe uma silingi ngili myongwe 3 na 4 tweli ka sokoni ya manyanya ni kana ndo ya kilo 10 yuma silingi 5 ndo ya kilo 4 yuma silingi 2.5 na yo ndo ya kilo ile yuma silingi ya na 1.5 esanduku ya kilo 7 yuma silingi ngili 3 esanduku ya manyanya grade 2 na ya yuma silingi ngilile na maana 5 na kwa kungi ni kana ngunia ya avocado ya kilo 5 yuma silingi 6 na yo ngunia ya nduma ya kilo 5 na ya yuma silingi ngilile na maana 8 kilo kimwe cha waru va Kalundu kiuma silingi 25 ane amwema atandiria kuma sokoni wa Kalundu mainena na kameme kaka Motongoi TV masieto makwa netwa Ndamari Siwanzioki nethila soko wa Kalundu soko ya suo yumete manana ngili 3 na kombea na manana mawa soko suo kwina abathari nekweza kwithia suo manana netwate wakaba isu ingine tunate twebina netunapele gwo kwou twakombea na soko ya suo ni nzeo tinzoku nekwithila ngaino tuonekane nondo siana netomanie siana nisio ka skulu Ni songo ama Francis Gare kutoka Kirinyaga. Sisi ndio tunaleta vitu hapa Kitui County hapa ukipenda hapa Kalundu. Tumeleta vitu kama ndoma, gwase, mandizi na avocado. Leo avocado zilikuwa zinatoka kama zile za ordinary. Zilikuwa zinatoka chini sana kama 600. Na export zilikuwa zinatoka 1,500 ama 17. Na ndoma tulikuwa tunauza kale kangunia ka 50, tulikuwa tunauza 3,200 ama 3,000. Nithukuma va Kalundu sokoni kusukuma kami tukia transport kukia ndola mathasi no tumatwaye kula tumatwaye lakini kwa suoi tuthukumite na hivyo akianga kwanza ye jamu ila ebai no yetie sumbua ave nondo igwa muyo wambao oithu bika bala utwete ukete wa mina bakubo kwangiyesa alafu wendo gwa customer mbingi ndo ambao kuemwe kenda ide no akwata kino kwa gwa jamu ila eba no ithiwe mbingi pio no nivwa oya ithiwe munini muno na mbesa ide asina thina muno naende onu wa mathoa maile ba sokoni wa Kalundu ulawe musini wa Kitui kiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesimus Chalo muvea muno Onesimus Chalo na devote su kuma Kalundu kauntini ya Kitui kana musini wa Kitui naende tumevunda twithi imwe kwa imwe nginya kauntini 001 kauntini ya Mombasa vala mwandiki witu wa Mauvoo Angelina Mose na ke withiwe avika sokoni wa Kongoya na yu etweleza kana atandithia nthini wa soko usu ni maivikia na kuteta kumana na itambia ya serikali ya kwikia mitaratala ya kusia uwa tulinyotwa corona vala mekweleza kana maundu asu kana mitaratala isu ni tumitwe utandithia wo uthea muno ona vaita kwithwa wolekete na yu Angelina tunenge ripoti hizo atandithia sokoni wa Kongoya va kauntini ya Mombasa ni maumia wetano kwe serikali ya kaunti ino
ivikie kulikilila katina kumatethya ni kana kuukile viasala sio ila kwa oyuyuma kuweta kana nivalukite ni kumana na mawalanyo ala mekitwe ni serikali nene na muvya wa uima wa mwima kukitana na kunyaika kwa wawa ikuwa ya corona. Oyutwe andu mayivo ala makastoma maitu tunethia namo tuyuma kwa toyu anakula tunatwa miyo mahotelini ni kuna mbito pingwa lakini hiyo na kwa pingwa sindu ila twitwa sindu nini muno sana vyo twindu tunini tunatwa sindu tukethia kwa muthenya no tutwa sindu cia 50,000 50,000 bubuithio kwatite twindu twakuo ombesa nini cia ukweza ithia wea waku museo lakini oyu twitwa sindu mpaka cia 5,000 ona 3,000 mpaka 10,000 mwisho la kumena andu kidoko. Atandithi ani maweta kana viasala siota sithito itenzeo vala makuweta kana mali yota iviki ya kuthukia sokoni uyu ni kukosa athoi. Nitwithitwe na thina munene kuma ibinda ila muno corona yathiwe yalika nundu kaingi ni gwethiiwe andu mekata mabungwa uthoi wo wethia undu twathoa ciana bwite ne corona etanoka mbe ni uthocia ni kwathea ti undu twatwatu ithoci cia keli kula tunengana ciendu kundu kwingi kwa bingwa ni maweta kana kuvingwa kwa mahoteli ala mate ya mali takumaitete wasi munene ni kumana na ndivi itailite ono biashara ya jogia ndi nundu yuda motel ya twatenge mea mabinga ngiwe kuma mabingwa wethe atu yokwata oda biashara ya joga ndi no akine no twende no ngangana ndu oyu yutai kunogia kwa bingwa motel ya muno mana bingwa ngiwe wethe ano tu kwata odo kiasi kula tusabula ya asiendu kwethia maina ulowezo undu mana tuiva tene on time ni mambi ya uzele asia mbeza etha mana iva mwai angi nimeuima kavicha mia ili yange makavicha 3 no ithia okay on our side ni tukumaelewa nundu kaingi na mo biashara o undu tathirikite ku na gwo no megite ata maathirikite itu nini itu pinguye weze kwithia ona itu lilizi nini andu weze kwithia andu mo pingwa wea mpaka saa nini ala kapa makazia kututwa mahoteli mapingwe saa 6 lakini yume pingwa saa 3 saa 4 baekendu tukwata. Atandithi ani mamenda kanzu ya soko usu ivikie kutongwesi andu sokoni uyu maweta kana takwithia wana wingi wa andu undu ula utuma athoi maisukumana muno kila kingi ni ulua ba sokoni nthini ni bethitwe na changamoto nundu wa kwithiwa kwe congested pa inzi yani tiukula sio county government itate undu itonya kupanga andu ethe wano nthini wa soko withie maina uswanzia ni ukethia ona thoi kulika sokoni nimeukwata a lot of challenges nimeukwata ukethia thani mundu nulika soko mwendo komania nake outside the market ya mwa soko esu yanyenye na ikiuka nundu withia aba ibandu mundu isela ngilivotia kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose.